they have reached. Komachielo bende enani jochiw thieth kata migaono mar jochiw thieth bende koro ogolo siema kata ogolo chiwo thuolo mar ndalo 21 ne county ne piny owacho ma counties mondo mi ondike tich jochiw thieth ma bende osebedo katiyo e bwo chenro mar universal health coverage. Gidwaro mondo ondik jochiw thieth go e yorno mongirore. Bende giwacho ni kaponi mano kotimore kuom ndalo 21 no to gibro bago ng'anyo maduong' e pacho kai. Jakoma kata jagoro maduong' mar riwruok mar jochiw thieth kata clinical officers e pacho kai George Gibore ne oloso e yo machalo kama. Sisi kama huduma wa afya ambayo tunatumika kufanya hiyo kazi tumedunishwa kwa county na hawajataka kutekeza majukumu yao, na kila mara tumeona wakipinga kila kitu ambacho kinatakiwa kumotivate ama kutupatia motisha ya kufanya kazi kama huduma wa afya. Sisi tutawaletea mgomo na tumetangaza hivi leo 21 kuanza leo. Tunaanza kuhesabu leo. Siku 21 iwapo hawatakuwa wametimiza yale ambaye sisi tumesema na kuweza kuwa na makubaliano jinsi ya kuyamaliza, sisi si wageni nchini kwetu, tutatumia sheria zilizopo na tumeamua kwenda kwenye mgomo siku 21 zinazokuja kutetea haki zetu kama Wakenya wengine.